Hello, ladies and gentlemen. And Kenya Jan, I guess Shabara this time. Kagweje, just take a question to Baba answer. Rekete lau yate na na. You need to call Baba answer, but what's in very quick. My young kuje, kabinga yu chopler. You need to call in bear are, take an echo Nicola you know, much a minister of justice, cha wish. And then wurin shalke akech Joseph akech mi chiri career dan law lati token kai kura ka kai dir mi yalke areta ba ano cha wush kwang la ti cha ma kwilwe cha nung ano kamo ya ma kwilwe cha nungo so be wodi ano min de la raje ko ba yu ba chek chabite gwalan bar long tin yob do check de la nu wuni recycling me la roda me recycling me la roda ka wurmu chal ke kire an da jio kon dia la kon gwe ne na dungare nya yil ko me yeje an tama ye ne kon dia ya ka wo che wurmu chal la mbo che wonu che wurmu chal wa ga ten che wonu che ma kwe luet ko cha jan jera ma ya wala ke che ma kwe luet che wui gode che wurmu chal ka wa ga ten che la gode ano and then che lambu che wonyo lujog ano che wani gak che wonyo lujog mi ye gen system na ni te kir a system ma la u the good min la go min biya good min ba ku che ken no ken ma lel ke system do ar ma chal ke we mo country lel ke ken le na ne ken an good be la u an dor nan ba ka jo ra tin ngari ko it sim yara ma la ken recycling ken ano ka ba ka jo ra ani chi ja ne dor chal ke turit ane ri ko nin kwela la go he la u yena ayu me chelet una ayu jena lada we nan be sa de ru ken lide ma yong na gar che ngam tin some people deal with je ken but kon ngai ne je nu kon tan no ken di mo mondi ano ko recycling me lar ke kire che ga wonyo nu me na tur ka ya na mi ye je ndi mi yal ke recycling na ni nyowe nu enen gen recycling da ne dia le ko ne nyowe nu ngtama akan the same thing ne re ko ne kwa no nu kwa nan koroken ano yani kan ne re kwa no nu kwa nan koroken no nuori aka kana ka chirande me barara no belara nuori shakana en team nan dia le yen nyon nu kan le da mi ye lojo e team la u teka against nuori but nuori minan lar ke ken lar kana dum jinu may everybody will enjoy it tomorrow ano mali ngi je andor yal ke turit diri me ngi location dor yal ke juba diri nga yete wini kami ya jike yepin gwe yake menen ne ko ni yal ka rodina ato GNSS ato National Security Service I guess much ya work report nan in chibarar korga nage nedi tira gwa ba kon lintin kan gwa di nan in lawo te kel mo chi abi durjit yen wori ko ni lawo sometime la te mala gure wuni gwa bi na wotin ko te ga ba jetino it will open but wo ka jen 2026 me one thing ano ha la gwe je na woni tira gwa mala je kan je jan la je kan ye jinu na woni cha bi nan ka mara la mu chi mo gwa de ba de ne ko ni gor ka je no jan nan ka go nan in ba on aye kan no kan til ka power that's what they insisted for and they are not the people that can even understand what you say to them. They are the people can face the consequences first. They need to face the consequences rather than you can talk to them. They just need to see the consequences, what can open.
into that leadership. That's what they're only looking for. Because if they did not even see it, they just, when they hear something, it does not even go into their heart that when you hear something, you have to feel it and you have to listen to it. Ka chagwama bor shai binang along, de jona kona yene recording to you know my ama kwe ma ya nu. Ma kwe ngora tela mabelet. Ma kwe ngora tela mabelet. A yalara ma wana jinga nuara na mo biloy de ba kwanyo. Unne ti tila mabalele ken. Mabalele la ubi ane ne sha lele ne. Ani balele a jeno consequence nikien ba ka wajie ken run. Kone ya lara kirke 2013 kene consequence nika kene pace. Ene cha lara wurma chal ke bulmel kene consequence nika kene pace. Ano. Ene ramala o ken consequence nika duor kene pace. Wuni rama yeno rami nane ne lawo la liang ni yene jidde jen che kwine environment. Eno environment away di. Win mo ne wuri nane bi por. La ngi jeno ka rarun. Birodu yu nyo moy ke dira mi yal ka to modong ne wuri bi por la ngi jeno me yare. Ma che pim ni jike bunya. Ka jin ku yi bunya. Bien ha yeno go anu o dere ti ko bi ate kam yene je. Ko ma luong ne kwer. Adi wuje la obi bung ne je. Mana bi calculation du bi yu la tan wono. Hanu ma go a te kam ko ne je we kwe bunya ba ngamo ye bor. Aje nan la ne ni je la o la ran la ku mun nyin ke la o be yu manji. Be ji yu bung tamam. Biara dun ko dal fin. En pin bi la wote na kai sin. So win mo na man ne ti ka ko ne ki ti ka ko ne ken. Ka o ka ko ne ken. Ken cha ko ne ni jinuf ken ne ma ken. Ne nga na pa o re ni ngwe ken de na ju je. Cha ne ni jinuf che te ka dir mi yal ke vision din. En o ti ko ni liwu ka jinufin. En o ne ko ni liwu ka ne re ko ne gor no mi yal ke jinuf. A be exit ka nos. Cha nga je ken. Ko ne ri yento environment ma yeno ya nga je ken. So min baba lariye o ya ma kwe cha nu ko bala minister of justice ana mo na mo ran chidwal jode ne me joye e we na ne be resolve ka je ani bi jinu be ngar kwaje le banen ba wurin chalke aje da chalke bashir ku na le be joye sha aje na ngar ma shere be yeta diet Uganda mina tilendech Bashir Chuja, I guess you have to listen and you have to know what is going on in East Africa. Just watch the East Africa. Did Yeremi Yalga Uganda Minan Miananga Sijan, dear in until and day. Minchalga and day, Made Uganda Kuleta. I know. Now, Wurmachalka Babu wine, my chananka Sijanomu. Mangaka Jano Tena Nere de River Gordian. Tatende. Dear in Anchuja Bashir you be a compare the Wurma Yalga Macho. She would a lot near Amaga Jabaloja. Quite a geology did Uganda Min and you be a compare a Wurma Yari Macho. So that's what I can say coming on in the Ramalaria Makui. A manene, Gargualin, and an anger Makui and anger Jinuf India. I know. Ramalaria no, Yimakui bin. Attack a mala, a beacon, Jaku, beacon, Jakanator. Tell I will take him about long canteen.
ana ma wo ni che widu gar we gwar che bilet ano kamin lar ni je nu chi bilet ke je uni system gwina we we je system gwina we je the more be we system be the more be environment do be now and babu jore ne ko ni ti ku ma ku chang cha nung ba nu ba la minister of justice we je na ma ku na ma no ni chi ma ni ko ria mi bi angai ka wur janga ria de e ka hina nu gure nu ba las wi gan kon so ba ku yama min la ba ku yama lu ba ba to ne nyo kama ku ke ba yama la ba to from destination e to ka je ko ndir mi yal ke lu ko bi u ben ke on 21 en ko bela ma ku ke bela ke ko cha ke cha ku winter Joseph ke cha ku winter before ke 21 ken ne ben so mi lu no ba o lu tere ma ku ka pala no dan pin gwe no ke to dialo mi bi dini yan pala no dan pin kami bana ngai ni je ba gad kon ken le da ma pen ma yal ge to read within minute bi ja ngai no gad kon ken le da ayo bi ba je ne le da Ramadan ayo bi ba a movement ma la o je ne le da but at this time deal with Abiba kibe right na ken no we can do this raminan in chijala Lienge no lip ke peace a giu ane bi hu para je ka wangu endung dar yale to read nan chene ire go wol ane ya je ne ya witness je ka wol menen commander so bi aja ngaji no kon wuni go kon han mala jo ye go kon du no ngo idan te ne ire gor ke je no kono bo right na kono re no ba ngule no chebi to at this time mu wi te kui ma la wo kui no ba ye pinye ji ayu mana ku para tade mo wa ye pin kel ga ne ri yenta pare ne tade ma la bi wunura pare ne tade garwe ano ne me wona tine again last destination it's not even a second destination again gwa mu yeno ni baba la re ye ka chaje guru no ba jantin bana rai go ka weekend mi la rai na ka je and then bana ka elaborate ka we na nin bana ka lar ka je janan ki jani la ngi jena karamaran health news and analysis you know mayem biya ku temal yene re ibeno ka biya jala wi shir karama kene ben thank you